Guguli siyang lagyo, king larangan ning pamagbalita king Amerika, ing Kapampangan reporter ibating Arayat, Pampanga ay Tanisha Bukad. Kay wadang meging party king statewide news coverage king Wyoming. Welcome to this edition of Beach TV News. I am Tanisha Bukad. Kilalay Bukad king kayang malino at diretsong stand-up at malawak ka pamagbalita kareng miyayaliwang issue king buong state na ning Wyoming. Aaldoldong apapanalben king metong nga local TV station kasan metong rengaduang mani munang network ka Fox at ABC. Kawani king kayang aktibong obra king telebisyon metong nga namang multi-awarded anak ka broadcaster akilala king kayang galing king pamagbalita. Ayari ning Bukad king kayang pamag-aral king journalism king California State University king Long Beach, California. Balaw siyang mami ang inspirasyon ni Tanisha Bukad kareng kaya nakang Kapampangan at Pilipino king aliwang bansa king kayang tagumpe king international larangan ning media. And on that note, we end this edition of Beach TV News. I'm Tanisha Bukad. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang totoo king Balen, susuyo.